Eseriana tabenya masala Mamanya gajado wanga naro Seriana ke konoge kolu songo Seriana Maria talaga yamara Mayola mo. Itu akata I develop interest on lenga in gospel music. Oh, Unaona? Itu akata lusha me focus. Koraba music ayo lenga na reggae. Koraba tongala inspire in music industry. Na outside Africa na Bob Marley. Bob Marley. In Africa like Dube. All will like a lot of different kind of music. Nako mata la ranya na di majake tongo bar masa kake kaja ke bagna ne Merian no Merian kake to pay attention no lenga mo me gospel ne asra ne ya mayola jo kenyo kake to pay attention no leng do mata kaide matiake rusingole bagira ni ngata linear shata nako ta ni kurumota music industry namba kala we ni kiti wow kalo singolo bale kincho breakthrough leng na rishara monde ba na rishara divuma yina ga ndiri divuma kore singolo la dem na jo am ki ko singolo tira daranya kore singolo la show Ora itera ni chonto kiki naka yuwa pana kata ina identity unaona ora benga so yara ni shop pa ka do jamani aje hala jidi kale kiteshin na na kula simani kubara ni ato na ngore ko nyula na chaka doka to na study industry kidogo najo kore pa ye lazima ndoki kwa lazima na ku unique yes maada msanii la dem najo kitekenya ka inspire hapa matudua najo kayo na rancho adua ni ato to na som industry ya Kenya nyakata na do ajo me kore music na me itu tumunya music ya Kenya ina breakthrough mala ka dem najo kayo na rancho adua lo tongana mo at least I may achieve this and that najo lazima na uto onto unique kore narisha tapa na ito ni sungule tile gospel woleng emedi secular najo hapana tanayo ama tanaranya na gospel na itakuwa tu another gospel the same thing I guess about a different person akato na ngore ko naja hapana lazima nako ata identity wo unique music na inatoka pa kwa pa itero immediately konyi nanga soka shop nego yo shiger singole nonoko yigoro gon kila kitu mero singole ro bolingero yakara kila aya kila kitu wow ama kanyo shigoni inspire je ngero singolyo can environment rasho kanyo shimo ngero singolyo real life korento na inspire magero singolyo tina pasha na ndogi na dol life line inspire ndogi na sasa that society amola alishata na kula ituma kokitila rabalia to hiyo inanisumbua Niger singoli according wini alishata Ramon le corruption sita to alosho na kama the bad leadership tatu alosho na kuntuk na site tatu alosho ninye na inspire makona erojo alo singoli abala doga yalno le singoli la show la divatejo ne ka show ne na singoli jo oyi eseriana anda sobanda isamburwa amanya samburwa yo like ya wow tasamburu kore pe naifikiria najo okay amatamo kore dele singolio na airicho sambur rantile olchamus amu kai ka terrepan jeto singolio eroto na deming to kai susargi ani ro resida amjo kai nanya kai ani na story no
Kajo na ntoki tembea kidogo. Ndio kana ele manyara lene wewe. Medorona na environment veneja. Sidai oleng. Pa kaitoka ifikiria najo. Kore tao iya muime etasa sia sidai tana ormas tana sambur. Kayu na reach. Dialogo la masa. Nias remix. Nas remix. Ardo je umari mix ira 1 million akaya zaidi. Nelo nelo oleng. Nas remix. Yeseriana ndagwenya ndail maselang. O manya kajado wanganganaro. Seriana nke gonyogi worki songo. Seriana banya talakai oyamara. Wow. Oya yo. Olale yo. Oya yo. Olale yo. Wow. Pa goro ya breakthrough ground. Pa gebel. Sasa hiyo yani No mpaka neto kwa shuldo kale Nairobi. Amugini ngiro sungula dia mpaka newe guran tonkelabi. Ke gurani mermasa gedi. Amana bolong na yaoni na tu Churchill Narok. Amkaje damu ni. Adamu oleng. Yesong de break grounds. Yes. So lo sungolo la itijimwa tatua mas. Kaba ni ke lo sungolo. Kanye rasilo sungolo maisha no. Kondo naidim najo kai tasa. Na marana ni tasa lo show kitishipa daujalo makum. Na kore tanano abagite nito tenemito kaya kanan kore vile ngoina tabaye tiship mpaka ngera kutiti kai tasa wi sabu kole. Weji na mai tasa bagro vieni. Na kashipa kuno leng. Mbai na ntugu na tuneja tasa alang tanaro vieni ayaka. Amgaral tongona nyorlo sholen. Kwa hivyo kwa ntoki naidim najo kai tasa sapu koleng na inanato boloka atua losho. Gara boloka atua losho. Amgoro do jore be ihitilo sungolio neta yirndo events for kana gani. Like almost kila idinaro itiaji. Ano kai show event ndio. Kai show event lakini kwa ntoki vile kana chaka kwa ntoki na value saidi na inanato boloka atua losho. Yes. Injo no momte jana atua. Kai show mama te jana atua losho. Nelele kuntoki pok. Yes, nilo. Kore payalo kore bala shoot video mata jo kwa mfano da masa imara etwa ita kore payolo masa je video agira shoot etwa ita raka bakwan bobna kayo kana jo showleng apa tinel shatam kaiti lili akita kore mpaka saita na longang bakar masa na mayo lo kora payolo ajo le matele na koni nani ngari shivoleng jabo sungolo ndayira doko yoleng mayo la joka no kitambo sana dasa collab sabu goleng wasanii ngwa South Africa, ashuma South Africa. Lega sungolo ji Circle of Life. Yes, Circle of Life. Kore wajama wasanii sabu ngole. Kore wajama ke Alex Boy. Na l'America ya wajama. Oh, l'America Black American. Originally from Nigeria. Oh, Ne kajone according na yo story anya vile na tiaka. Ne po UK era kiti ne tonti ne durtalo US kaja bino na connection nike asapa ilo sungolo waninye ongai tito naji tanase lengi naji Alec kenya Alisha Poppet garanya nisiage ninya na akora pale jamai kiasi Kenya rodasa sungulutin cover yo sungulutin azonda kwa mfano tenia sie cover yo remix na sapa na kore sungulio na original song le apa original kutoka South Africa ne tumiarite video na Lion King amkaje tudwa lo Circle of Life no tu jamaa ya joke yo na cover na lazima kiyo hapa ina image ya Africa na ngasa ngoro tongana te Kenya somehow kaida be kuno ina connection kajo na ngasa link up awalisha
alafu nelikita alisha about me amkede baba mada kayiro alisha puppet na pake da mata silo singoli ama shi ile marti amukidwa ya jam perform ne mekenya ke perform paka maju kai didu me kuna connections ne mera wala ka ne lor mase ma ngomom o maya normalmase amu adasa singoletin kumu adasa singoletin na taranya kar kijana lele ranga jamai daingolo nangete isere na singoletin kwa mfano oye gishon nikisiaba yeyorai kore ba perform lo singoletin be bok na perform kore ba lewa mama ina mayentin kore ni maya no bolngoiti kumole na mayo bagana of course wangai yes dolda kore ba ga sakata ro sia sidai ne ga saka bagi ngai tongoiti ni miyo ne bae turu sia ila yake turu kijana yo duanta aye kisa po connection oleng kwa mfano kada friends kumo oleng la te yoro na kete social media lebo amko buno apo Masai Mara na kore tangara ke home ground na inia kore tongana kumo tongana sa le tourism na kayo kana shiko kinja na show leng tongana sa de tourism kwa mfano kore pe punga tongana na ro Wilson Airport ala ya mu genni ne guran singolo le about when you comments tanga video tungia me video audio yanga shumene comment nejo tenemel tongani abale cab ora lamba kama semara na ruyolo akora na begi yolne disugo lenga mara gira sijana exactly na ina to baya jogi ka to boloka le singolio meni nyope nyo ko kule kumu ame alon le menyo singolio le la marti to fauta mkata kilikuwa pasha yes so through kulo jamani ore pe kuna singolio kwenye this is our superstar superstar lang dela enjoy sikiza hii fulani where can I get his music nekita sasa de yo sia ina me kora kidogo bage ya mwa ile asindoki ni asina tao yes ne nikinjaribu apiki music all platforms meda we nimeko meda kora doni nye pilo ba Google ni kata ngule apps kuisi akore pe guran sungule ko ni peke ni app on ni ngai ko ni njongar makangar na dala ranya ni ongar na sungule kwa hivyo kinjaribu to at least I cover ground mada kore me struggle tongana oleng tene so where can I find this music kaje aje dem na noti music ele tongana ne jogi ngora ja ke jingarna le mati ni kore pelo iTunes kore pelo Amazon SoundCloud lodum like to tide unaona ka kore tongana market ta oleng na tongana langa na tangara kinto kuna ji love nchama unaona na kore nchama menyangro bie ni kitu natural kore hapa ya make like nani ada dana show million kora pe kera para ko ni ko be ro ai pempang dang no ulo ten ta kara na mudomo basi ranya na liyo na yamishe na ga isore great ambia manya iside ambia pole kita zana ole yo kita zana ole na zambia na ina ka yona ga kwetata kaje nan ka bakana yu ne ko nyai pumska kidogo ede bado nako ai ko ta neja ama ba producer lino le dokoya kaida binori ile producer na relo ore producer ile dokoya na tongana ji Morris ore le jamai dogo yo mwango na ji moranga nikitoni na kujile ka yole tongana yankansi na alpasta ya ba Morris na jogi lanya rangai mutu dai sema yankanisa tonga ya kudumba ngolong na jabe nyakalo tunganisi kage mai bata yankanisi nyorganiza kage mpaka ngarani jogi ko kage ngata na ako kanyor duda na ako na katotona paka na ako aja ka sidi manyaka yankanisa dol bide negira jamani aja tanansi Bisho magara kanisa. Magara lo kanisa. Of course ama na baki school lo nyaranga. Tomo idea ba, tumera ba. Tata. Kuna. Kore babulu mpaka nangeno ako tongani kitoko. Jode kai wa menu kanisa kidogo. Kaka meeting kanisa shida. Kore ngone ti shida. Yito pa tongana ita kanisa ngaje biashara. Nalto. Ata investment. Nalto adol najo. Tojo nabo ore to kunto kari na ibade nganisa jude kai banal to nganisa jogi to ngayele gereti ama bangai pa ya ida yaran masen me yola bando nasta yolo len page nyo baldu to ngana do gereti to ngal gereti min to kasa na min to ka bigre ko kunya ne ko ja kanyo ba ma ena dolda
nadol najo tongai ake duo matomono ngai na pomono tapaka na mono masai amma yu sina dole ka tongana la fundus na ntoki nako naldo apashi kita kila kilonore duo na tesi apa niasita ama de anga sama ikilikwana kanyana ngas ama de anga sama ikilikwana kama de ama mara kai ikilikwana sida kana meza kilikwana ake ama de kai ni kono na gwe noro ya kuna kanyo kai kono na gwe noro nyanya rambe kironyo de style kare de style sa kumona grabo jadi gitu ngene lo dara na rine mi kan sana jumur nikajengake ni jalan ndio asialu mari ma adejo toma ikilikwana style dada ana toma ikilikwana dada ana kita jaga dona yi stare je me made radi yiwo ba gwe kenyi kidogo ma keji dana to life to na dide no nya rangai mai no sagula mon na dal kulaga liyo ni ngilikwana to na kumok na ka mai bangkanisa ake jo ke jadi kadol keti me donganisa ni me donganisa ni gitu kage yo nagi jauh ndo na ngortangan saya ko nako mashamu adagi ne ko magor minyorole wow ore sero na rokobake kulia ba ko mona grasa na rana lenko pinyi ngedolta lo ne ko mukaja kitiro kusu ndalela kipia nara nyi taranya solo ko mogoleng egira naga arepo oloshole mam adolta dene adolta tattoo tene weji director lisie producer like kama kanyena ana me rangi ato uja tongiri na adolta jorngatin kejo tong to ngan masa itu era tattoo karngarin taele niria nangalo nabo merauna ke doge tite kan to kisina mo tolimusie meaning wogirade kore ko ngasina dukoya igata yondo na girmas idana sambur ndo na ilipiron ilipiroi mala neza banta ingula bana bengeje kiara kijo yor keperat jadi kore nana tu keperat la shamba keperat la shamba oda ga nyor ngayo na je jaw menyor kage kora vile the best na dem na limu na describe na keperat la shamba na pe moto nyo ne koja agora donano na gata na kasham religion na restani amo kore tini jongora sia ya sini jana lo keje boy tengen lo shoto ngoi ti yes na bolo na develop inya nyoran ya lo no dirastani na ko nyor rastani modal tajara rega shinderua na ko lo ranga sake aja dong kayo lo nyoranga mo godale to bank baga sama mo kana ga ringi tu gue mo fiar bank mo kaka jaji dal to ngana kan maure amo as long as kayo lo kon meti na yo ame no performance no si yena wo shake ni ntero yata ndidi mu stage yaro jacket nilo tu katikati tinende dwaka lo hivyo kai temershi sungoli am kanyaro le na kore baye kore ba tu stage agoni na disconnect o dunia na long dunia e music na ina tu pa mera na tu pa mai jeli ajo kai jaji ajo kai jasta adolta kwa sababu kia ba ngoji na ko mogora makorati in control of myself yes adolta yes kore nana radi kipirat mai de baknoto etone tikindoka po highway ko kipirat na kona ba bola goni na kanyo reggae music na to yolo na to so mamon the bible yes na yolo lion of judah ninyele lion of judah lion of the tribe of judah wow etiola kama mane ngolo todo kaya mani ga kore to kora na to ape kona na baadaye na yela jo kaya ndo na poltonga ni sesen ni mi yolo meaning ajo yolo meaning kora pal kiperat na ipe ka pal tonga ni body decoration na the single tribes na kore pal tonga ni ne pe kelama metelo ya dara tonga na ranga jo me wasa de wala kora na el kiperat ya pa le da pa bai kore pe rag ma chapa wiji aja bango na Australia pakalotu nalotu atemi oleng kayo apa na katiara ndam kayo la baje kimoi kage nalo nage shughuli ne pasa mati napeka na mada memory wow ore siamo ediarmane ngoti en lajo baino sake malda neto ningo sieli nake piliki yogi yo banyamu yoyolo ama angasero ndo kubine weji kamishe dile marti
Irkiriko ile marti le muto. Mara le irko oti de kwela tongani. Ele gerado. Ai gat sarge wala. Egora sarge legi. Kore daiye maijibu. Kore le marti. Na kiata ile marti. Safari tatu. Kada ile marti msani. Ele dal gerado. Bai. Na ta ile marti il payan liang wajimenya nganya. Na ta ile marti la ramata nyongi. Ramata ne gado loso. Shwal choraga loldo ngana. Na ga ta le marti kuna to bin Pogirawni. Kaja kai di boswal. Na waga ngasa balandangai. Ki focus music na ngasa focus ngele marti lor mari. Ki jola marti menya ngere de wedi aulo sa singine. Ke ta jola marti menya tasha. Tana menya taras. Ay mung to kuda be jogi bicha. Mudol da mara ke jana. Kajo bori mara revile perform. We don't know that I'm telling you. Ndo kara wagele marti SMS. Ori na hai. Cancel yo hai tabala. Ndo kara wagele marti hai amuya michele marti. Ya rankara. Amanda ni kira rodene. Me la marti la marti. Matoma nanda biashara nka. Sawa nado bangi zwa kajara la marti nado kigire malizia. Kore la marti. Na aja kita permasai. Kore kila tahun na tinti tona di normalse. Kiyo na ya tangting. Kore bangga malah kayo na la ngoro. Ndito todo dunyoro ibono ji loiro ya na ideale lo dunyoro nguruma ne ko yara se gulia po genera na le kuina musho na le kwati na yore da ngorunga ita ndena ji manga ta manga ten te boda nago para ya metoni ta ngoro kaka tamba wa gra application na bodo ya sawa paka da we nikiti tamono na bat etianga ya loko moni oldo do yore jogi ore le martin ore producers kumok ora sure le martin na kegira yolo duru saningo ne gore le martin na kipoch sana ore producer level ni poch le martin keseba na usiano dwa gesida yesia yosha gara ndo producers lenonok nenye rusia inosi ni asida kore producer na joki ke kute olen producer na da share kadim na lik kore lego na ataka dol jama yu jungo strata jonga church na ko mayu ba malanga kore laware jama yu ji gabso kore gabso na kijana yu ngongo na jirwanda na uta na ko ne uta na ko bala na kore gabso trusa ni mata yu na nikiasia yo gabzo na ko gabzo yo na kijana yu ji match black kwa match black na legend jamaa yo kaji kitaban jalonga na ndo yo tutamisi ko wakina Chameleon wakina Red Sun wakina Jenga etona grass reva bayan baka sai we share na ile garanya likai producer we sharan tarara la lewa studio me duara physical nyarara ne glass studio ne dum glam ndo yenya video studio be kitambo len gajon nyawena do ya kali na kabag na maringa ka mo trafanya studio na studio ya pana itira na kumontan na yamba kamera kora pa ya na studio pa mara kaja ba tu mai saidia ba shol tongana quality production kora pa ya na studio mara na je ke lokja na diga bzo meu ashota tu mai saidia itali na bag mahali na ko na ngoranto bichinare kora na studio megera la kabala tongani ele tongana pala iwa tena idea by luck nukutumweji unaweza kora bakuta na tongana vizuri na kona milau access to any minyamalu na tumweji na ko mekela ko robieni kake lazima na kora pala tongani lazima pa lazima pala umenipata na ita studio kila kitu pe itera ipanga na Nairobi alo saunguru ya kore pe aja tu aja me utoropieni kaja kan tukutinaja reason sare na ipangin na studio mara kore na duko ya na me europieni ya generate kaja lakini kora pa na pa shol tongana quality production tidio mata na lara nya kutini akatama kato na kutie to na hukumu ne je mata me utoropieni na la kia le kijana
nadol naajo meloito mbaa sidai. Megira aitobirari. Kore entoki are kagira apa ayau oleng marar. Naa mara oltung'ani le town. Masham na expose kon so much to people. Naata sii nkulie aramati ntaang. Najo natodua najo mewak phone. Ore aidurie ayang. Kwa hivyo studio ai yake from day one ano investor kila kitu. Ikabaka pesaningo hata shana tukasaningo tena kule Aranyak sana tulikuwa na saningo. Na kwa hapa ilikuwa ni hiyo kusaidia Aranyak upcoming. Na idurie na yanga. Mija vitu studio. Wow, pamale Martin. Kagwa yata label ino nigira isain kulika wasanii arashu era nakera single artist. Kaisaidia artist kidogo hapa na pale. Na masham ya tarepa kuona tejo kara mongo keri dana ka mongo mnyaka na kitu kama hiyo. Tena to saidi yangu jisabu kage keti wasanii wale huku nilai mungangaina. Abagata na denita sabu na record kwa na audio. Sawa. Kage to kore lebo atoto na ngoro lem. Tata kama dawa wasanii wale. Na kaja ke ukweli. Kama dawa Aranyak wale. Kwa basi tongani singolebo na dol ko na jide bata superstar. Ka kore maisha na no shina jerma sai ngisho na nyangonya. Naona? Keyo kore already ku pimpo Aranyak kugwana mkutano hapa Nyakonyi inakuwa ngumu. Anya pejo kale jamaa hiyo vile tutafanya nekoja huyu mara nano jo kitala mara nitoka hiyo nanti nitoka yuti. Ateshi topa group ya Aranyak inaji Hands of Unity. Pekentero hapa Pekentero music. Nano Mr. Twice kita bakara Turkana Baudu Fla. Jamani kumo. Niki jonto toni kaya kata jamaa ya kore peye pijo ka Baudu ama basa ntoki nanga sa ngora ntoki natumniye dini aje natu. Nanga wo miketa fan ko punye ne koja huyo kedo aletu yake control ta nini nado afaja kegole na sumbuaro kwa pema to mara sia ya kedo kila mtu baka ngoina ta baka tata keuna ka studio private kora baka tangu pa studio ngang naita private na nda ya studio rene sasa hivi nda ile studio rene ile kage dia ka around 80 studio kage naito kanyango ndo naji studio 2 mobile studio sana mobile studio tumia kore peye amkara tongale mugo ntangole kore peye kata safari do amana jena karo shooting ama shooting video ino nana pina mobile studio o Might Black tana gabzo niki record singolio to moini kiti kajo shooting confidence ajo nasna nenda inyo singolio ana kejole singolio jo to goge kulengerai tigira boyro kusu county government Samburu kora ralle na ke digno pro kweli sabata unaona ke cost sometimes amelo nako ikimitike bakalo na opportunities yai amkeji unatuingililia in short ni kama una interview na mesa aljamani wale wanakulia lakini Estebangaya yedaga dala nongo mono bagena do danja manu no da dala ai Estebangaya